Livuke njani-ke bafundi namhlanje? Sivukile ngitsho kunjani namhla phandle? Albert kunjani namhla phandle? Kuyaqanda. Kuyaqanda namhla ngoba ngiyalibona ligqoke konke namhla kunjani? Kuyaqanda ngisho sonke isikhathi sakhona. Namhla-ke isifundo sethu ngithola ngokubone kakuhle khona lapho. Isifundo sethu sanamhla ngesesiNdebele ngeviki ezayo. Ngakho-ke namhlanje sikhangele konke okunye sifunde kuthemu edlulileyo. Angitsho asinakubhala izinto eziningi ngenxa yesikhathi, kodwa sizathi silalele, sincedisane, siphendule imibuzo ngokuqondileyo, uphakamise isandla sakho. Clinton, angazi ukuthi kade lokhu senzani khona lapho. Angitsho right, esathi-ke sikukhangele kokuqala-ke namhlanje ngamabala aphikisanayo. Singathola ukuthi emhlolisweni wethu wesiNdebele silamabala aphikisanayo. Ngizathi kunike-ke lawe amalutshwana Kyle. Lungisa umakhalekhukhwini khona lapho Kyle. Device. Amalutshwana aphikisanayo awubhali phansi kodwa uyaphakamisa isandla uyitshele. Angitsho ngokunye emhlolisweni mude lelo elithi mude ngelithini Talbeth? Ngizaba ndiqamba ngamunye ngamunye. Talbeth eliphikisa elithi mude ngelithini? Sacabanga Talbeth, mude nxa ungamude kutsho ukuthi njani? Mbani ongamncedisa sizatshonela phela. Mdala. Hatshi akhona umdala. Mfitshane. 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 Nxa ungamude kutsho ukuthi umfitshane. Ayaphikisana-ke amabala lawo. Right, elilandelayo zonda. Clinton. Zonda. Zonda phikisa. Khala. Zonda khala. Hatshi asokhala ngobani Talbeth usincedise? Khanda. Thaba, zonda, thaba. Angisho? Yes, sesibala amabala wonke lawo. Hleka. Nxa ungahleki kutsho ukuthi uyenzani? Hayi. Uyazonda. Khala. Uyakhala kuqondile-ke lapho-ke Talbeth. Kyle. Asilalela wenzi khona lokho okwenzayo. Angitsho Kyle sesikhulume ngakho kanengi. Hlala ulalele isifundo. Angitsho lokho okwenzayo, you stop that. Kyle. Right. Uhleka-ke singaphikisa ngokuthini? Khala. Kwesinye isikhathi kuthiwa ungathaba kakhulu, uhleke kakhulu, ugcina usunjani? Usukhala ngamabala aphikisanayo. Okunye-ke esingakufica-ke emhlolisweni wethu ngamabala atsho ubunengi. Ubunengi, these are plurals. You are given one and you should make many. Ngakho-ke ngizathi ngunike-ke amanye amabala. Kulamanye amabala aqakathekileyo okumele ukuthi siwananzelele yiyo esathi siqale ngawo. La mabala katshintshi esiNdebeleni. Lanxa kukodwa kumbe kukunengi, ibala lakhona lihlala linjalo. Likhona ongalicabanga ngingakakutsheli mina amabala la angatshintshiyo. Sihlala siwabhala kokuphela. Right? Elokuqala-ke ezathi-ke kuncedise-ke ngalo amanzi. Nxa emaningi kathi sithini? Kumbe emalutshwana sithini? Amanzi. Kathi abantu bangaphi namhla? Akutshintshi. Kuqondile silo Talbeth, akutshintshi. Amanzi namanzi waze kuthiwa yenza kube kunengi. Nxa uliphiwe ibala elithi amanzi, kuhlala kuyini? Ngamanzi, ngoba siyonto ongayibala ukuthi ngamanzi 1, ngamanzi angu-2. Angitsho ngakho kalitshintshi ibala lakhona sithini? Amanzi. Elinye-ke uchago. Nxa solunengi sithini? Uchago. Usulunathile sokuselulutshwana kodwa ningaphinde uchago. Alitshintshi leli. Sithi uchago. Angitsho siwananzelele-ke nxa sokuyisikhathi sethu-ke somhloliso. Inkomo. Inkomo. Izinkomo.
uKhayila uthini? Inkomo uyathini? Izinkomo. Hatshi asithi izinkomo. Uyathini? Inkomo. Ubaba ulenkomo eyodwa. Angitsho? Lapho nxa zizinengi yathini inkomo. Angitsho? Umhlambi wenkomo. Inkomo zinengi zilikhulu. Right? Amanye ke amabala kumele ke siwananzelele ke ngamabala alo C. Isihlahla. Nxa sezizinengi siyathini? Isihlahla. Machinga khona yini? Isihlahla. Amabala alo C ke siyajinja u-C abe ngu-Z. Izihlahla. Isihlahla, izihlahla. Angitsho? Isitulo sisodwa isitulo hlezi kuso khona lapho. Nxa seziningi singathini? Isitulo, machinga uta. Isitulo. Siyathini Talbeth? Isitulo. Isitulo. Ngoba sithe siyajinja u-C abe ngu-Z. Isitulo, izitulo. Isipikili. Siyathini? Isipikili. A name. Sisodwa besibethela isipikili. Isitipili. Siyathini Talbeth? Izipikili. Siyathi izipikili. Sesijinjile ke u-C wethu waba ngu-Z. Uyangizwa khona ngapho machinka uta? Uthi yebo mbalisi. Angitsho? Right. Sozathi ke siqhubeke ngokunye ke sathi ke sikufunde ngaliyana iviki. Angitsho? Sokulabanye abazathi ke labo basijoyine ke kusifundo sethu, asazi ukuthi kathi bebengaphi laba abantu. Right. Sizathi siqhubeke bazasifica ke sesiphambili ke oClinton akade sebehambile labo Jeremy, oMufaro. Hello, Mrs. Kabo. Yebo Jeremy, kathi namhla ubungaphi? Sesiphosa siyeqeda isifundo sethu sesiNdebele. Kathi ungaphi namhla? Mufaro. Good morning, Miss Kabo. Sivukile Mufaro, uvuka njani wena? Namhla isifundo sethu ngesesiNdebele Mufaro, usuphuzile ukufika lapha esifundweni sethu. Sifunda isiNdebele. Angitsho Mufaro? Uyangizwa Mufaro? Yebo mbalisi. Yes, siyabonga ke Mufaro leJeremy lo unathi esetheke libe khona phakathi kwesifundo sethu ke esanamhlanje bese siqhubeka ke ngokunye namuhla ke sikhangele esizathi sihlangane lakho mhlawumbe ngeviki elizayo nxa sesibhala imhloliso yethu. We are revising our Ndebele. We've already started revising those who are joining us now. Bese sikukhangele ke kahle besifuna ke sikhangele izinto ezisetshenziswayo ngekhaya. Sazibhala, sazidweba, saxoxa ngazo. Angitsho ngizathi ke kunike ke imibuzo awubhali lutho Jeremy, wona kwakho ukuthi ulalele uphendule. Angitsho uphini lusetshenziswani? Uphini lusetshenziswani? Ukuphehla. Ukuphehla. Ukubonda. Kuqondile Talbeth, nxa sibonda isitshwala sibonda ngophini. Uphini ukubonda ke isitshwala. Nxa siphehlela ngani? Nxa siphehlela Jeremy? Uphehlo. Abantu bahlakaniphile laba ke. Nxa siphehla ngophehlo. Nxa sigebha ke sigebha ngani? Uvuke engadini, ukuthi ngenyegebha laphana engadini. Ngingagebha ngani mkhaya? Kuyini engakusebenzisa ukugebha? Sigebha ngeqamu. Sigebha ngani? Ngeqamu. Ngeqamu. Hatshi, sigebhi ngenqamu. Kodwa sigebha ngani? Kwesinye isikhathi into le ngingayisebenzisa nxa ngicenta, hatshi ihloka.
Nxa ngifuna ukucenta phandle kulokhula ngingacenta ngayena linto kuyini kanti engacenta ngayo? Ngingacenta ngani Thamphelo? Machinga uta angakuzwa. Kuqondile sibili. Yes, ngacenta ngekhuba lanxa ngifuna ukugebha nje engadini indawanyana encinyane ngingasebenzisa ikhuba. La futhi mawufuna ugamula ihloka. Nxa sithanyela ke sisebenzisa ungaklabalali, phakamisa isandla sakho. Nxa sithanyela singathanyela ngani? Clinton uthule khona lapho. Thanyelo. Yebo, qondile sibili Clinton. Nxa uthanyela ungathanyela ngomthanyelo phakathi endlini leguma phandle. Singathanyela ngani? Ngomthanyelo. Nxa ngisiyagamula inkuni ngiyagula ngani? Ngesoka. Uqondile. Unathi kumbe uyasizwa khona lapho singagamula ngani unathi? Ngesoka. Ihloka ke ukugamula. Angitsho? Right. Siqhubeke futhi sikhangele ngesifundo sethu. Ukuthi ngamabala ahlakaniphileyo ke lawa. Angitsho? Kumhlophe njani? Isigqoko sikamakoti besimhlophe? Uqondile ekhaya. Sithi kumhlophe nke, uchago lumhlophe nke, lamazinyo akho kumele ahlale emhlophe nke. Angitsho? Umnyama? Yebo. Umnyama yebo. Mnyama chu. Ye, kuqondile sithi kumnyama chu. Ye, ugqoke ibhatshi elimnyama chu. Uthe ngiphuma ebusuku bekumnyama chu. Angitsho? Kubomvu? Kubomvu njani? Kubomvu ke. Hathi mufaro asithi kubomvu ke. Sithi kubomvu. Hayi, khona chu. Kubomvu njani? Lina liyabhala pomhloliso ngeviki ezayo. Kubomvu njani? Jeremy sithi kubomvu njani? Uphethe ibomvu khona lapho Jeremy, ule penseli yakho ngiyayibona khona lapho ibomvu. Ibomvu njani? Chingauta. Yebo, kuqondile. Sithi kubomvu gebhu. Gebhu kuyini? Akunike into yodwa ebomvu gebhu ehlala ibomvu gebhu. Yes. Kuyini okuhlala kubomvu gebhu? Ungalimala, kumbe ungasikwa ingqamu, kumbe usikwe ireza, kuyaphuma emzimbeni wakho, kuhlala kubomvu gebhu. Kuyini kanti khona lokho? Igazi lihlala vele libomvu gebhu. Angitsho? Kuluhlaza? Kuluhlaza njani? Kuluhlaza tshoko. Angitsho? Yes, sithi kuluhlaza tshoko. Kuyini kanti okuluhlaza tshoko? Ake sicabangeni. Kuyini okuluhlaza tshoko? Kuyini okungaba luhlaza tshoko? Nxa kule ngadi ngekhaya kungaba khona. Nxa kule ngadi kungaba khona. Umumbu. Nxa ngisithi mhlawumbe lizathi imbida. Nxa lilimile ngekhaya kumbe lilimichomoliya iyaba iluhlaza tshoko. Angitsho? Lotshani kwesinye isikhathi ke kuba luhlaza tshoko nxa kuthi kabukatshi. Angitsho? Konke ke lokho sizathi sikukhangele ngempela viki. Angitsho sikhangele isiNdebele konke sakubhalayo konke sakufundayo. Okunye ke sathi sikukhangele esingakuthola mhlawumbe kumhloliso wethu kungaba yindatshana. Indatshana yokuzwisisa. Angitsho? Yebo mbali. Yes, ngaba le ndatshana ke yokuzwisisa nxa singayifica ke indatshana yokuzwisisa ikhona okumele ukuthi sikwenze ke ukuthi kumele ukuthi siyibale indatshana yethu. Ungaphonga ukugijimela ukuphendula imibuzo kodwa bona ukuthi ke siyayibala indatshana yethu njalo sikhangele imibuzo. Nxa siphendula imibuzo yethu
kumele sibone-ke njalo futhi ukuthi siphendula ngokugcweleyo, sibhale kakuhle umsebenzi wethu, sibone ukuthi kuyakhanya esikubhalileyo. Angisho? Clinton? Yebo. Usubalekile njalo kumbe ubusiye ngaphi? Anopha angikubonisi kahle. U-Anopha angimbonisisi kahle. Please, may you log out. This is a grade 2 lesson. This is a grade 2 lesson. Join us at 11 o'clock for grade 1 lesson. In just a few minutes time, please may you log out. In 5 minutes time, you can now join us. All right? This is a grade 2 lesson. Right. Sitheke nxa sibhala ke indatshana yokuzwisisa, kumele ke sibone ukuthi ke siyayibala indatshana yethu yokuzwisisa njalo siphendule imibuzo. Angisho? Angisho kuzwakele? U-Anopha. Mbalisi. Yebo. All right. Okunye ke okumele ukuthi ke sikunanzelele nxa sesiphendula ke imibuzo yethu, singathola ukuthi siyaphiwa iziqa zamabala. Angisho? Ungaphiwa ke iziqa zamabala, ubone ke ukuthi uyabumba wena awakho amabala ngeziqa uyaba iziphi. Angisho? Ngubani ke unika ke ngizathi ke nginike omunye, ngilinike ngamunye ngamunye. Sokusele nje imizuzu emilutshwana. Mufaro, nginika ibala elilohla. Yebo mbalisi. Nginika elakho ibala elilohla masini. Asintaba. Sincediseni lathi sinike futhi elinye ibala elilohla. Talbeth, iliphi elilohla ongalicabanga? Hla hlehlo hlu, mina ngifuna uhla. Ye uhlakula, yebo Mufaro. Hleka. Ye usesinike elilohle uMufaro. Yes, uthe uhlahle hlihlo hlu. Angitsho, right? Kathesi ke nginika ke elinye ibala elingaba lesiqa udla. Azikhangele ezileni ezilodla. Udle hlihlo hlu. Nginika ke esilodla. Lala. Uqondile sithi lala. Angitsho? Ye ngoba ke nxa usiphiwe ke iziqa ubone ke ukuthi uyenze njani, uyaphila. Abanye kade bephuzile ukuthi ke babe khona ke kwisifundo sethu esanamuhla. Okunye besikukhangele amabala aphikisanayo. Angitsho Jeremy lo Mufaro lo nathi singaphiwa amabala aphikisanayo, kumele ke ukuthi siphikise. Angitsho? Amanye amabala sithe siyaba siwaphiwe ukuthi siyenze ubumnene ngawona lawo mabala, njalo kulamanye amabala sithe ukuthi siwananzelele ngoba kantshintshi lawa amabala. Angisho? Mufaro, amanzi, uchago, inkomo. Amanye ke amabala sithe sitshintshe sinezabo ngani sibe nguzini. Sizathi siphelele lapha. Angitsho bafundi, esathi ke sikwenze sizahambela umsebenzi wanamuhla ku-Google Classroom. Kulabantu abanomsebenzi omningi esekwendayo. Unathi, ngiyathemba uyangizwa khona lapha. Ngicela ke umsebenzi wami wonke unathi. Njalo Yebo ngiyakuzwa mbalisi. ngicela ke wonke umsebenzi wami ubuye ubhale. Okunye ngokuzaficana lakho mhlawumbe umhlolisi ungakwazi ngoba umsebenzi unjani ungawubhalanga. Angisho? Sizathi sibonane njalo futhi kwesinye isifundo esilandelayo, sibone ukuthi siyarevise ama-subjects ethu wonke, izifundo zethu zonke. Singadlali kodwa senze umsebenzi wethu kakuhle. Sizabonana ngesifundo esilandelayo. Lisale kahle bafundi abahle. Bye bye. Papa Jeremy. Bye.